Ngiphinde ukubengelela futhi bazalwane egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ke bazalwane ngalesi sikhathi. Siyamdumisa uNkulunkulu wethu kakhulu. Funani umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Yabona lonto ijule kabazalwane uma ngabe umuntu efihle igolide elinevelu ka1 billion. Akutshela ukuthi kunegolide elinevelu ka1 billion engilifihle kule ndawo. Lihamba olicinga abese kumakela ukuthi ayimaka indawo ukuthi lila ungalibheki ngaphandle kwale mark kwalomngcele. Bheka kuphela ngaphakathi kwalomngcele. Ungalifuna bazalwane uyeke yonke enye into ngoba nje ufuna ukuthi uthole leli golide lika 1 billion. So uma usutholile 1 billion ivalue yegolide 1 billion uthole, then ngisho ukuthi ubuhlala emkhokhweni uzokhohlwa umkhokho. Yabona istandard impilo yakho level yakho kuba khona into osuyibambile. Alika processwa njalo leli golide ukuthi libe imali ukuthi nje phela utshela ukuthi line value ka 1 billion futhi uyakholwa lokho. Then ungalibambela ukufa nokuphilwa ayikho into ongayibamba ngaphandle kwalo kuphela. Ngoba uyazi ukuthi izinto enginazo ivalue yazo noma zingalahleka zonke ngeke ihlanganise ngisho 1 million. Zonke mase ngihlanganisa ngedayisa ngeke ikhiphe 1 million. But mangalahlekelwa leli golide sengilitholile lona linevalue ka 1 billion. So akuyilutho ukulahlekelwa iyo yonke into enginayo ngenxa yevalue yento oyitholile. So uma sizoqonda abazalwane lento yombuso kaNkuluNkulu mayithi uJesu asufune and masike sawubamba siuqonda ukuthi ivalue yayo ithini, kuyoba lula ukwenza amazwi kaJesu, imiyalo kaJesu mayithi uJesu ofuna ukusindisa ukuphila kwakhe makalahlekelwe yikho kuphi ikuphi okulahlekayo ikuphi okusindisayo. Usindisa ukuphila kwakho okuphakade spiritually, ulahlele ukuphila kwakho enyameni. So uluze izinto ezi-benefit eziudumo ezingcebe ezihonor zasenyameni zasemhlabeni noma ibizwa ngawe uyakwazi ukuyiluza because you understand ivalue yombuso kaNkuluNkulu. Ufunile wawubamba. Yabona ngeke ngithi kwabanye abazalwane uma ngifundisa ngale subject ngeke ngithi mangenza isibonelo uma ngase nje uNkulunkulu akuthathe nje usopa nje afika athi ngiyakuthatha manje siya nawe ezulwini ubona ushiya umhlaba akhuphuke nawe ushiya umhlaba ambe nawe ungena ezulwini ufika ubona ubuhle basezulwini ubona ubuhle basezulwini lobi iBhayibheli lichazayo. Then bese uNkulunkulu ekubukisa emhlabeni akubukisa impilo sazoyiphila emhlabeni ubuhlungu izinto ezisazokwenzeka bese ethi uNkulunkulu ukhetha njengamanje ukubuyela emhlabeni ukuthi usathi sohlala lana. Mina bazalwane ngingakhetha usale sengihlala ezulwini. Then bese mhlambe angazi abanye kodwa ngiyabacabangela abanye ukuthi ngendlela engikholwa ngayo umbuso wasezulwini nobuhle basezulwini uma ngase kwenzeke leyo incident uNkulunkulu akuthatha akukise ezulwini lento echazwe iBhayibheli ngobuhle basezulwini nokuthula kwakhona nobumnandi bakhona nobunye bakhona impilo nje yakhona abazalwane isetup yonke impilo yakhona then ufika uteste yonke into yakhona. Ngiyabacabangela abanye abazalwane ngiyacabangela nawe ukuthi ungafika angathi uNkulunkulu mayethi ukhetha nje manje uyafisa ukubuyela emhlabeni noma ufisa usasohlala lana. Ngiyanicabangela abazalwane ukuthi ningathi hayi ngicela ukusasa ngihlala la uNkulunkulu. Usubambile kumbuso usufike kuwo wawubona wabona ubuhle bakhona. Well njengamanje ke bazalwane sinikezwe ifaith ukukholwa siumukela siubona siubamba siufuna siuthole siyawucinga we search for it, we seek it until we find it by faith. How? By believing the word of God, by studying the scriptures, by studying how umbuso kaNkuluNkulu, by studying the promises. Sifunde izethembiso kaNkuluNkulu, siufune ezwini likaNkuluNkulu, siufuna ngokufunda izwi likaNkuluNkulu, sifunde ngawo. uNkulunkulu azambulile kwabanye silalele befundisa nathi sihlupha. Uma ngabe irevelation yawo isikhona ngokukholwa uzwe ngiya-understand umbuso kaNkuluNkulu, ngiyawufila, ngiyawubona, ngiyawu-understand, ngiyawuqonda, I perceive it. Yabona? So anginandaba nalutho manje olunye
Yabona, just like le example engishilo ukuthi ma usuthola igolide elinevelu ka 1 billion, awusenandaba ne possession yakho, awusenandaba nama assets akho, awusenandaba nayo yonke into yakho oyitholile oyisebenzela kanzima iminyaka, awusenandaba nakho konke ngisho bengakuthatha, ngisho bengakushisa, awusenandaba as long alahlekelwanga ileli golide usulitholile okade ulicinga. Yabona, mayithi uJesu seek the kingdom, seek first the kingdom, seek into yokusika abazalwane, to seek uyifuna into uyeke ezinye izinto. Yabona, mayithi umuntu uyi-job seeker, yabona, ufuna umsebenzi, ulambile, unezinto ayifunayo, imali akanayo, uxakekile, uhluphekile, uyawufuna umsebenzi, akawutholi, akabizwa kuma interview angaphasi, apply ngaphendulwa, ahamba ayofesa endaweni ethile, uyawufuna mase utholile omuhle oholela kahle, awubambe kahle, ayiphathe kahle umuntu. Yabona, ngoba into akade eyifuna ngenkathi esayifuna ubeyeke ezinye izinto, uyasuka umuntu makuthiwa hey kunamathuba omsebenzi eGoli esuka kwenye province, hey kunamathuba omsebenzi phesheya, kunabantu abasukela eSouth Africa baya phesheya, kunamathuba business opportunities eSouth Africa, kunama developments ayenziwayo, kunama tender akhishiwe emali engaka, ashiya umuntu icountry yakhe, ashizwe lakhe even overseas as South Africa. Yabona, uzofuna le tender, uzobid, uzo apply. So once wayithola lento uyibamba, ngoba manje useyitholile into ade ifuna. So uJesu uthi ke asifuna umbuso kaNkuluNkulu. Yabona, bazalane lento masikayi understand ukufuna ukuthi mawufuna umuntu ofuna uba njani, sinjani isimo somuntu ofunayo. Uyambona nje umuntu olahlekela ukuthi hey uma ungazi ukuthi lo muntu ufunani, kodwa uaction wakhe, isenzo sakhe, uyambona ukuthi umuntu ofunayo. Uyambuza ukuthi hayibo ulahlekelwe yini, sicingise khona into oyifunayo. Uyafuna umuntu, uyaphenya, yabona, okunye ukukhohliwe ukushile ngaleso sikhathi. So mayithi uJesu asifuna umbuso kaNkuluNkulu, kunendlela engabe sifuna ngayo bazalwane. Then mase siufunile sawuthola, nginesiqiniseko abawutholile ngeke bawudedele, and abawutholile ngeke sabakhona uthando lwezinto zalelizwe, ngeke sabakhona interest yezinto zalelizwe, ngeke sabakhona ipassion yezinto zalelizwe. Yabona, kuyazenzekela bazalwane. So kwesinye isikhathi kunzima ukuthola enye into ungashiyanga, ungasukanga wayishiye enye into, kunzima ukumukela enye into ungadedelanga enye. Even iprinciple lasembusweni ngikhulumile bazalwane ngendaba principles of God's kingdom, ukuthi one of the principles is to give. If you give, you lose something. In order to get back something, in order to gain something, you lose something. So uyalidedela, uthatha isandla sakho ukhiphe, usihambise isandla, uyirelease into, then bese uthole enye. That's God's principle. Nalana ke bazalwane, in order to find what we are seeking for, umbuso kaNkuluNkulu, in order ukuthi siuthole, kumele ukuthi sideny ezinye izinto. Imiyalo kaJesu lengikhuluma abazalwane, imiyalo kaJesu, kulula ukuthi sizwe lemiyalo kaJesu, ubusisi oluzwayo bese yalenza, kulula ukuthi sizwe, siqonde bese siyayenza. So embusweni kaNkuluNkulu sonke sisindisiwe, bingeke kube khona iconfusion, bingeke khona idivision, bingeke khona yonke lento ekhona abazalwane, kuba besizolifunda izwi kaNkuluNkulu, sifunda idirection, yabona, yezwi likaJesu, idirectory yezwi likaJesu elisidirectayo. Then nesikhathi silifunda sinomqondo owodwa ukuthi sifuna umbuso, sifuna ukuqonda, sifuna ukunderstand, sifuna ukuperceive umbuso. Yabona, yabona, a profound understanding yombuso kaNkuluNkulu, umbuso ukuqonda ngendlela ejulile. Siyafuna nesikhathi sifuna, siyayihlupa. Nginesiqiniseko ukuthi sonke bazalwane masisutholile bese soba nementality eyodwa yongathandizwe nezinto zalo. Yabona, so ke manje abazalwane ngifisa ke ukukhuthaza kule audio njengamanje. Kunamavesi esowafunda la, ngiyakhuthaza nje. Lokho ukukhuthaza engikwenzayo kunosixwayiso phakathi. Asikukhuthalele bazalwane ukulifunda izwi kaNkuluNkulu ngokuliqonda, silifune ngokuthi sifuna ukuliqonda, silazi, siliqonde bazalwane, ukuze mase sithi siyadela konke okwezwe, kulula ukudela izinto zalelizwe, izinto zakho vele ongafikanga nazo emhlabeni, vele uzothi uma ufuyishiye. Abanye banokhathazeka ngalokho bazalwane. Yabona, banokhathazeka ngalokho. I've seen abantu
basebenze kanzima emhlabeni bengenasikhathi noNkulunkulu baqoqa ingcebo yalelizwe babeka ama investment bebekela ingane zabo afsina abantu beshona bafe then izinto ekade sebeyiqoqile ama properties ama assets ama finances akade bewagcinile then zisala ingane zabo ziwadle ziwa misuse ubuka ukuthi lo muntu manje uyavuka kubafileyo usazothiwa nje avuse nje kuthiwa akuzocheka emhlabeni ukuthi into zakho ihamba kanjani anikwe nje lo opportunity uzofica ngasekho lutho ngafika wephansi aquleka ukuthi hayibo ngisebenza iminyaka emingaka nganishela ingcebo engaka nganishela amafa amawili ngabhala ukuthi ubani unemali engaka ayinayo then kuma asset ami ubani unikeza le portion neza le portion just in 2 years ayisekho lutho seniqede konke yabona so uthi umuntu mayicabanga lonto ukuthi kambe mangithiwa ngiyafala into ngizoyishare nobani akangenza isibonelo nje bazalwane ngenza isibonelo ukuthi nansi indoda ishadile ngithi yabona isebenza kahle ngithi yabona yithi mase kuthiwa ngiyafala nayo yonke lento esengiqoqile kusho ukuthi umfazi wami nje uzovela sale athole enye indoda bese yodla neyindoda yonke lento ngisebenzele then ingane yentombazane mayishada izohamba yoshada nomfana nje idle nje yonke lento yabona then umfana wami aseshadile uzohla nale ntombazane then ubani lena lo mfana wami ubani le ntombazane yami lo mfana wami akangilaleli unokuthi njengoba edelela nje mase ngifila uzohla zonke lezi zinto zami le ntombazane njengoba ingiganga nje izala la ekhaya izohla zonke lezi zinto nabafana yabona baphuza utshwala na yonke igangi lezi yabona axakeke umuntu usebenzile uqoqela ingcebe yalelizwe angafikanga nayo futhi azofa ayishiye then uthe uJesu dayisa konke nakho abele bampofu ubeke ezulwini ingcebo yakho so sinenkani bazalwane asilenzi izwi kaNkuluNkulu so ukungalenzi izwi kaNkuluNkulu sazi ukuthi ku right ukwenza izwi kaNkuluNkulu senze isono ngifuna ukukhuthaza ngalokho bazalwane so vula amavesi ahlukene ukuthi uNkuluNkulu uyakhuluma kulezi insuku kumele simlalele senze njengokusho kwakhe so uma sazi ukuthi uNkulunkulu umele ukulalelwa umele ukuthi simkholwe thina singamkholwa singamngabazi thina simngabaze wathi mathu uJesu singakhathazeki thina sikhathazeke mathu uJesu asizidele singayideli then siyazi ukuthi into ofuneka siyenze ukhona amavesi ozowenzwa lana then kune judgment ne punishment kulokho so ke ngiyakhuthaza futhi at the same time ngiyawonisha ukuthi kuyisono okumele siphenduke kuso sisivume uma siphenduka ukuphenduka kusho ukuyeka into engekho right oyenzayo bese wenze right mayithi uJesu kusiza thina abazalwane yabona kusiza thina ukuthi izinto zalelizwe kunciphe ukukhathazeka khona izifo ezifika ngokukhathazeka o anxiety bazalwane o worries balethe o disease o high blood pressure then obani o heart attack yabona obani kulethe izinto eziningi nje bazalwane kulethe izinto eziningi izifo eziningi zidalwa izo lezi zinto ezisikhathazayo bese sikhathazekile kube nama drugs esiwadlayo anama chemicals athile lawo ma drugs ama chemicals aphinda adala inkinga emzimbeni yethu siphinda futhi siqale sikhathazeke futhi uma uya udokotela athi uphethwe nginxa ukhathazeka udinga ukurelesa une stress udinga ukuphumula ukhathele idlala lama drug esikhathi wadlala ama drug uthi uyoqamba waqeda sekune side effect udokotela sethi hayi sekukhona ukuthi sekunento ehlumile kuwe yenzekile sefuna ukwenza ukuthi manje yonke lento bazalwane idalo ukuthi siyahluleka ukulalela amazwi kaJesu kuyisono ukungalaleli or disobedient is a sin so uma sazi ukuthi izwi kaNkuluNkulu kumele silalele silenze singakwenzi lokho senza isono ngizowafunda amavesi asupporta lokho egameni kaJesu so ke bazalwane ukufuna umbuso kaNkuluNkulu mase sawuthola ngicela nje bazalwane nje wehlisa umoya yabona ube cool nje ube calm mase ke sawuthola umbuso kaNkuluNkulu hayi bazalwane ngiyaqinisekisa bazalwane hayi bengafika nama AK47 bababeke ekhanda balishaya ikhanda lisaphazeka ubuchopho nani mayivuma inkosi the moment bebeka AK47 ekhanda wena manje ubusubona njengo Stefan izenzo laphana uchapter 6 mapho sino chapter 7 yobu usufana uStefan wena usuyibona lamazulu evulekile so ukuphahlazeka kwekhanda ngeAK47 kuyobe kusabisa laba abasele abasathanda izinto ba wena uyibonela umbuso nje so awunandaba neAK mayithi uJesu ungamsabi obulala inyama awunandaba nokuthi uzokubulala because khona into yaziye nevelu umbuso the kingdom of heaven the kingdom of God you understand it you believe it you've got a conviction on it uyayikholwa into ngokujulile yabona akekho umuntu ongahlonisa lapha kwabase Roma
angisazi chapter 18 bazana ngixolele lapha ngasekugcineni uthi umpostoli Paul yini yosihlukanisa nothando lukaNkulunkulu uKristu Jesu nakujula nakuphakama nabubanzi nakufa nandlala nakweswela nakubandezeka akukho kusihlukanisa nothando lukaNkulunkulu olukuKristu Jesu. Uthando lukaNkulunkulu is one of the benefits in the kingdom of God. If we seek the kingdom, the kingdom of God package kule package khona zonke lemsoco khona wonke lama benefits angaphakathi. Yabona mangilethe ibhokisi ngiphethe ibhokisi phakathi ngifake ama check emali enkulu ngafaka okhiye bemonto ezinkulu ezahlukene ngafaka ukhiye bezindlu kuleli bhokisi yonke into engidingayo ngizoyithola kuleli bhokisi. So if we seek the kingdom of God, if we seek the kingdom of God, phakathi kwi kingdom of God masike sayithola all the benefits that we need are there. And mase sambulelwe lonto saba ne revelation yalonto bazalwane. How are you looting AK47 mayibulala? Mabe kusabeza ukuthi bazokubopha into engelutho leyo. Into engelutho leyo. Ngisho bengakuthatha la ini emhlabeni, awukhathazeki because when une revelation, yabona yengcebo yobukhulu bengcebo kaEnguKristu Jesu. Mathe umpostoli Paul konke enkwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva ngenxa yobukhulu bokumazi ubani uKristu Jesu. Yabo so mase simazi uKristu Jesu safinyelela kwi full maturity and understanding of the Son of God. Sa understand umbuso kaNkulunkulu, all the benefits therein. Awubazalwane asenza ukuthi sime sijule sigxile sibe rooted singapheshulwa imimoya lelizwe. Ayikho into uSathane azosinunisela ngayo azosihalisela ngayo azosiyenga ngayo yabona sigijime kuyona. So into esine concern ngayo kuphela intando kaNkulunkulu sisemhlabeni. All right, ngiyabonga abazalwane ngicabanga ukuthi kezwakala. Right, uJames chapter 4 Jakobe chapter 4 verse 17. Yini esikhuluma ngayo njengamanje kule order ngikhuluma ngokuthi kunezono ezenziwa yithi singabazalwane. Kunesono engisenzayo mina nawe kunesono senzayo. Iziphi lezi zono? Isiphi lesi sono? Isono sokuthi singalaleli intando, singalaleli imiyalo yenkosi ethu Jesu. Siyazi kodwa ukuthi uJesu mayifundisa uJesu mayikhuluma kufanele simlalele senza kushoyo. But asikwenzi lokho. Yabona manje uJesu dela konke ungilandele uthabatha isibambalo sakhe imhlaba emihle ungilandele asikwenzi lokho. Yathi yabona so uLuka chapter 9 verse 23 kuya 26 asikwenzi lokho bazalwane. Yathi yabona so manje maningi ama commands kaJesu Kristu esiwaziyo kodwa siwenzi isono ke leso bazalwane. Leli verse engizolifunda lisupporta lokho. James chapter 4 verse 17. Ngakho ke lowo okwaziyo okuhle okumele akwenze kodwa angakwenzi wenza isono. Ukuba ngifundisa nangesono bazalwane noma mhlambe le auto mangidedela ibayinde kakhulu bengizo search ama verse akhuluma ngesono. Then nibese sithi ke yini isono? Esinye isono nje senziwa abazalwane ukuzondana. Yabona ngoba abanye bayawuphesive umbuso kaNkulunkulu abaye bengawuphesive bayambulelwa abanye bangambulelwa ze bese kubakhona iconfusion sisindiswe sonke siyakholwa sonke kodwa manje as understand ngendlela efanayo why yabona sekudala ukuxabana manje imisebenzi yenyama isobala lokhu ungaboni ngasolinye sigcina sihlebana sikhulumana kabi yabona sijivazana ngithi yabona so ngoba nomunye ufuna ukuthi abalandeli bakhe bazi ukuthi enu right nomunye ufuna ukuthi abalandeli bakhe bazi ukuthi right lamaqembu bazalwane awekho right wayikhuza umpostoli Paul into ngoba seKorinte ngithi 1 Corinthians lapha ekhuza khona uchecka nje ngoba seKorinte ukuthi ethi omunye uthi Apollo omunye uthi kwaPaulos omunye uthi kwabani hayi bazalwane ithi incandweni kanti uNkulunkulu wethu wehlukene yini uhlukanisiwe yini. So inkingi isuka lapho bazalwane ukuthi asimiseli thina ngokwenzizwe kaNkulunkulu ngendlela efanayo. Malithi iBhayibheli kwabaseFilipi chapter 2 lithi mawubekile lo mqondo okuKristu Jesu. So masinomqondo kaKristu Jesu sonke wemiyalo kaJesu bingeke ibe khona le confusion bazalwane. Ngabe baningi uNkulunkulu abaletha insindisweni basindiswe besindiswa ngenxa yenkambo yethu ngenxa yempilo yethu ngenxa ye-lifestyle yethu ngoba bayasibona ukuthi si confess uJesu Kristu oyedwa and uJesu Kristu senza ukuthi impilo yethu ihluke ifanane ngobungcwele ngokwenza ngokuphila ngenkambo yabona. So ke uyezwa ke manje lithini verse lana uthi uJakobe
senza isono. Ezinye zezona ezizenza abazalwane lokhu kuxabana, lokhu kubanga, lokhu kudivideka nani yonke lento trying to prove a point kubalandeli bakho. Lately bazalwane, lately sengimbango khona, wabona onye inceke uma kufuneka ushumela kwenye indawo, abantu bami laba, then awukwazi ukukhuluma kanjena ngoba abantu bami. Hayibo bazalwane, wena wadala abantu wena, futhi khona abantu abafela wena esiphambanweni. Ngoba uNkulunkulu odala abantu, uJesu wafela abantu esiphambanweni. Ngoba ngokuthi nawe wenzelwa umusa nje uthi usindiswe, kube khona izinto zaziyo about the kingdom of God. So manje sekwabantu bakho lapha, ngenxa ukuthi uNkulunkulu wenzele nje ifavor, ukunikeza igrace ukuthi uma ukhuluma bakuzwe labantu bakuthande ngoba befuna ukuthi abasize ngawe. Manje sekwabakho. So yonke lento bazalwane idala iconfusion kubantu abangakholwa. Abanye bosibangalela abantu abangakholwa ukuthi mina ngikholwanga ngoba manje ngangingazi, ngangifuna ukholwa, ngifuna indawo enokuthula. Sengikhathelwe impilo yezwe, sengikhathelwe inzondo namagqubu, sengikhathelwe ikwehlukana idivision. Ngifuna abantu manje abanokuthula kaNkulunkulu, ngifuna impilo entsha. Mangithi ngena kuleli sonto, hawu nasi lento engiyaziyo nami ngingakholwa iyenziwa lana. Manje ngena kuleli sonto nasi lento, nakho ukuhlebana, nakho ukuzondana, nakho ukukhulumana kabi. Ayi ngafuna ngayihlalela phansi ngangazi ke manje ukuthi kanti lo Jesu sinecala abazalwane. Isono siyazi ukuthi kunempilo ofuneka siphile. Mayithi amaHebrew chapter 12 ngithi verse 2-3 ungixolele mangakuthi kahle. Then lithi sibheke kumqalisi nomphilisi okukholwa kwethu ubani uJesu Kristu. Uma sonke amehlo ethe njo kuJesu Kristu, then uJesu uzozambula. Ma uJesu ezazambula efeza inkazimulo, sonke siyayibona inkazimulo yakhe. Ma uJesu ambula into ethile, khona izinto uthi ma uthi uyashumayela, then uzo omunye ekhuluma into efanayo yakho kwenye indawo. Uthi uvula iRadio, uvula iTV, awunangi lo muntu ukhuluma ngalento bese bethi abazali message of the time. Then uma uJesu lethi revelation of the time, then siphesive sonke lo message. Siqale manje sikhuluma sakhuluma into eyodwa kodwa sazana endaweni ezahlukene. Why? Because sibheke kumuntu oyedwa uJesu Kristu. Sinendlebe eyodwa yakomoya kuJesu Kristu mabekhuluma. So ke esinye isono bazana senza yikho ukuzondana. Ngithi uma ufunda uFirst John chapter 3, ungixolela mangakhotha kahle mhlambe lapha ko verse bani, ake ngicheke nje bazalwane ngingakafundi lama verse asupporta lezi statement engishoyo. uFirst John chapter 3, First John chapter 3, ngizoqala ngicheke lapho verse 10. Angisakhumbuli kahle ivesi. Ngalokho ke bayabonakala abantwana abangabantwana bakaNkulunkulu nabangabantwana bakaSathane. Lowo ongakwenzi ukulunga akasiye okaNkulunkulu. First John chapter 3 verse 10. Lowo ongakwenzi ukulunga akasiye okaNkulunkulu. Then nalowo ongathandi umzalwane wakhe akasiye okaNkulunkulu. Right. Ulokhuzana uverse 15 bazalwane. Umuntu ozonda umzalwane wakhe ungumbulali. Isono leso. Right, niyazi ke ukuthi akukho mbulali onokuphila okuphakade. Ukusindiswa kwethu bazalwane kuba sithola ukuphila okuphakade. So uma ngabe ungamthanda umzalwane wakho ngenxa ukuthi uNkulunkulu mambulela lokho yana wena akakwambulele, then loyana unebandla membership engaka wena una membership engaka. Ayi bazalwane kuningi sengikhulume kulama audios bazalwane manikulalela kahle, then iziningi izinto ezigcina izixova ibandla. Kuyaqondiswa nje manje ibandla bazalwane. Kuyaqondiswa ngempela. Thina singama leaders ake sithathe initiative bazalwane. Esamukela ivangeli sakholwa, sawezwa amandla kaNkulunkulu sasindiswa, sinobufakazi ukuthi sisindisiwe ngempela. Just that khona izinto ezingene ngesinyelela santshontsheka indlela thile, then sagcina sivumelana nezwe indlela thile. But uNkulunkulu senzele revival njengamanje. uNkulunkulu uyasi restoration njengamanje. Ake sithathe initiative, sibuyele emvini zikaNkulunkulu. Siphenduke into eningekho. Ake sithanda ama colleagues ethu. Ake sithanda abafowethu isebenze esinazo embusweni kaNkulunkulu. Siyithande. Lo muntu unento uNkulunkulu ayibeke kuye engenayo. Nami nginento uNkulunkulu ayibeke kimi lo yamfowethu anganayo. Ake sithandane as colleagues, as brothers in the Lord. So ke kubonakala isithandana thina singama leaders. Into abanganayo abazalwane mabecwasana ngokuthi wena ungaphansi kweminisi kabani, lona ungaphansi kweminisi kabani, then babone sithandana, bagcine sebethandana nabo. Bathandane omangalayo nikhosa ndawonye umholi wenu uyedwa. No, umholi wami ubani, umholi bathi bathandana. Ilokho uNkulunkulu afuna abazalwane egameni kaJesu. Aqale kithi lapha enhlokweni phezulu. Isono masazi ukuthi konke kufuneka siyenze enhle. Kuhle ukusupportana sizinceke zikaNkulunkulu. Kuhle bazalwane ukuthobelana sizinceke zikaNkulunkulu.
Kuhle ukusebenzisana sizingcezu zikaNkulunkulu. Kuhle ukusebenzisana singabazalwane. Sihlanganyelwe entweni zonke. Singabazalwane. Ngangamandla uNkulunkulu ngesilinganiso sesikalo sokukholwa akunikeze sona njengomzalwane. Uma senza imiyalo kaJesu izwe lihluleke ukuyenza, then the world shall be judged. People of this world shall be judged one day by our action, by our obedience. So ke izono zethu singabazalwane zikhona, sisindisiwe. Then lapho uJesu athi khona kuzana isambulo chapter 2, isambulo chapter 2 lapha mhlambe ku verse 3-4 ungixolele uzoyithola kodwa into engiyishoyo. Uthi uJesu ngiyayazi imisebenzi yakho. Ngiyakwazi, I know everything about you. But enye into engiyaziyo ngawo futhi khona indlela obungithanda ngayo. Usilahlile leyo ndlela, ulahlile uthando lokuqala. Then akusimina ke ngizothatha initiative yokuphenduka, yokwenza to do something. I leave this unto your hands, unto your powers, unto your ability. Ukuthi wena repent. Buyela la ulahle khona, khumbula ukuthi ulahle kuphi, kwenzakaleni kuwe, indlela ubungithanda ngayo, indlela ubucommitted ngayo, yabona, indlela ubusensitive ngayo, yabona, indlela obusharp ngayo ku spirit, ubambe udisene, yabona, ayisenzeki nje ngamanje. Indlela obedient ngayo mangikhuluma ubusheshungiswe, yabona, kunamandla ebengikunikeze wona, kunezinto ebezinzeke ezingama signs and wonders because of I'm happy ngawe. Ulahlile loluthando lwaqala, okwakho ukuthi uphenduke, okwakho ukuthi ukhumbule ukuthi ulahle kuphi, uaction umzalwane lowo othi phenduka. Uma ungaphenduki, if you don't do anything, if you do nothing ngalokho engikushoyo, then ngizolisusa uthi lesibani ku. In other words, leli gama engikulobile incwadi nokuphila ngizolcancela, ngizolidelete. Ufane nezoni, ufane nabaqedeni. So phenduka nje manje. Ubuyela uthando lokuqala. Love the Lord your God with all your heart. Luyini uthando lokuqala bazalwane? What is the first love? Umyalo omkhulu kaJesu. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, your mind, your spirit, your strength, and love your neighbor as you love yourself. Uthando lokuqala ke lolo. Yabona, ofuneka sibuyele kulo, simthanda uNkulunkulu ngayo yonke ingqondo yethu, ngayo yonke. If ngithi ngayo yonke. Yabona, ayikho into yalelizwe yalomhlaba ezo occupy any space in your mind, but it's only the things of God. Yabona, then your heart ayikho into ezohlala enhlizweni yakho ukuthi uyayithanda nezinto zakho nezinto zami nanane then okwalelizwe. No. Aweka ama interest, aweka ama choices, aweka ama careers. Ayikho into engizoyipursue because my heart yonke inhliziyo yami I love the Lord ngayo. Yabona, nawe inhliziyo yakho yonke uthanda inkosi uNkulunkulu, ayikho into egxambukelayo engenayo, ayikho into intervenayo because inhliziyo yakho yonke uyinikele kuNkulunkulu yonke. You love the Lord. To show you love someone bazalwane, ubonakala ngokuyikhathaza nokumkhathalela lo muntu omthandayo. Then I normally say njoba mangifundisa ngalento, unkosikazi oba ngishade naye washiya umuzi wakubo, washiya abantu bakuba azalwe kubo, washiya abazali bakhe ekhulele lapha nabaza angangazi mina. Ungibone ngoba sengipropose nje kuphela. So mhlawumbe ungaze ngoba sikhonza, mhlawumbe sihlanganele enkonzweni sakhonza, then wangazi mase ngizompropose usedecide ukuzohlala nami, ashiyadela abantu bakuba bashiye kanjalo. Nakho konke abamtshele khona na yonke impilo ade iphile ekhaya ayishiye ezohlala nami engangazi engiqala. Why? Uthando. So bengiphila ngendlela yalelizwe, ngesystem yalelizwe, ngazi izinto zalelizwe ngithanda zona, nginethemba ngayo isystem yalelizwe. Manje sengithole into entsha, uma umuntu ekuKristu isidalwe esisha, okwakudala kudlulile, sengithola into entsha manje. Ingqondo yami yonke, inhliziyo yami yonke, amandla ami onke ngiwanikela kule mpilo entsha. Yabona? So then ngiyamthanda uNkulunkulu ngenhliziyo yami yonke. Then uma ke endleleni ngihambe ngantshontsheka, ngalahleka, ngalishiya lothando lwaqala, mawuyinkosi ingenzela umusa, ethi nje manje ngiyalungisa, ngikhipha amabala namachashaza. Yabona, ngiyancoma okuhle kwenzile, kodwa lokhu nalokho okungekuhle ngiyakudisclose, ngiyakudalula okungekuhle, ngisho ukuthi lokho akuhle, kulungise. Musukulungisile, I will accept you, I will welcome you warmly, ngizokumukela. Yabona,
So kodwa uma ungafuni ukuphenduka ulungise, then I will be forced ukuthi noma ngathanda ukwenza lokho kodwa uwena ngo-action wakho ozokwenza ukuthi ngikudinaye nami. Uthi uJesu ongivuma phambi kwabantu nami ngiyomvuma. Hayi ngoba uJesu ebuyisele okubi kokubi. Hayi ngoba ekhokhisa okubi kokubi, no. But umuntu ngesinqumo sakhe ngokhetha kwakhe, ngoba une free will umuntu, unenkululeko, unentando, unenkululeko yoyikhethela, freedom to choose. So umuntu eyikhethela ngokhetha kwakhe, utshela uNkulunkulu ukuthi mina ngifuna kwenzeke kanjeni. uJesu khona bakhotha khona athi ngendlela othethelela ngayo nobaba osezulwini yokuthethelela ngayo. So yithi sidetermine indlela uNkulunkulu azoresponda ngayo kithi. So uma sithethelela abanye ngendlela uNkulunkulu abathethelele ngayo, nathi uNkulunkulu yosithethelela kanjalo ngendlela athethelela ngayo uNkulunkulu. Naye uNkulunkulu yosithethelela kanjalo ngoba thina uNkulunkulu ithina senze ukuthi asithethelele ngalendlela uNkulunkulu afuna ukuthi esizomukele ukuthethelelwa ngayo. But uma ngibathethelela abantu ngisakhumbula, noNkulunkulu uzongithethelela akhumbule. Angikho ke lapho bazalwane. Ngisentweni etheni ethi uma sazi imiyalo kaJesu ukuthi kumele siyenze singayenzi, senze isono. Okay? Esinye isono sokubulala. Isono sokubulala ukuthi angimthanda umzalwane wami. Then ukuthanda inkosi uNkulunkulu bese ngithanda umakhelwane njengoba ngithanda mina. Then uthando lisibekela inqwaba yesono. Yabona? So manje ke ngithi angikho obedient emiyalweni kaNkulunkulu. Then ngigcina manje sengicommit isono sokubulala umzalwane. Ngoba ungathanda umzalwane sekuyisono. Ngiphambana nomyalo kaNkulunkulu. Isono is what is sin? Sin is disobedient to God's commands. Ungalalela imiyalo kaNkulunkulu. Right. Masifunda lapha ke bazalwane uLuka 12 verse 47. Ngisekela lesi statement engithe ngiyakhuthaza njengamanje. Njoba ngikhuthaza nje at the same time futhi I'm creating awareness. I-awareness ukuthi let us be alert bazalwane. Zikhona izono zethu singabazalwane sindisiwe. Kwenkathi asikho aware ukuthi siyazenza lezo zona. And uma ungayithatha lento uyilalele kahle nje impela uyilalele kahle. Then uyithobe nje udlinze ngayo ucabange ngayo. Then uma ungcela uzokwambula nokunye esikwenzayo okuyizona ongafanele. Then njengamanje bazalwane siyarestorishwa. Siyabuyiselwa ecebeni entandweni kaNkulunkulu ephelele ukuze senze intando kaNkulunkulu emhlabeni sisekhona emhlabeni. Then automatically we'll be ready for Jesus coming. I-rapture izowenzeka noma yinini. Kuzoba nzima uma usalohluthweni ngiyagcizelela lokho encwadini engebhalile nakwami ama-audios. Kuzoba nzima ngendlela emangasayo. Abanye abanalo ulwazi lento ezokwenzeka. That's why bephila lempilo abayiphilayo. So kuba bebazi ukuthi kuzowenzekalani, ubungeke ube ubuzosaba uthuthumele. Mayithi uJesu dela konke chiya konke yabo izihlambululo ingcwelise, then ungahlanganyeli nezwe nezinto zalo, ubuzokwenza lokho ngokuphuthuma, ngokukhulu ukuyinikela nokuyidela, nokukhulu ukujabula, nokukhulu ukuthuthumela. Ngoba understand ukuthi kuyini ukusala ohluthweni. Ungakasali kohluthweni ke mafuthi usulokufa kunezono zenzile ungekho awethu zenzile. Ufe umangalo umuthi uma uphuma umphefumulo wakho ushiya lo mhlaba uphumele esihogweni. Umangalo uthi ngiyaphila ngoba mina ngisindisiwe. Ilezi zono lezi iBhayibheli elibhalile kodwa sizenzanga. Bese kuba khona abantu abaqhakambisa ivangeli lomusa. Ngishumayela ivangeli lomusa bazalwane. Yonke lento engikhulumayo ngikhuluma ngenxa yomusa kaNkulunkulu. But hayi lo musa manje usuyilicense yokwenza izono ukudla izono. Adle nje izono umuntu ahlale etafuleni lezono, athathe ifork and knife alethelwe izono, adle nje ayitika izono athi we are under grace. No, angisho leli ivangeli bazalwane. Ngisho ivangeli ukunderstand ukuthi sisindiswe ngomusa. Lo musa bese ngawudeserve, lento bese ngayideserve ukusindiswa lokuthethelelwa kwezono. So sibamba ka iyigugu kithi ngoba ngiunderstand ukuthi bengolahliwe, bengofile, bengiyizinkunzi zesihoko. Ngahawukelwa ngomusa kaNkulunkulu. So manje ayikho into ngoba ngekathi umusa ungakafiki bengibhizi ngezinto zalomhlaba azingisizanga, azingisindisanga. So umusa kaNkulunkulu wambulwe kimi, yabona. Now ungifundisa ukuthi ngidele konke, ngidelizwe ngithi no to the worldliness, yabona. So izinto zalelizwe azingisizanga zonke, yabona, noma zinganconywa nani. So azingisizanga mina, so ngibambisisa manje umusa kabani kaNkulunkulu. Iyona into engafuna ukulahlekelwa yiyo. So ngiyamesaba uNkulunkulu. Makukhona lapha engone khona ngoba siyawenza amaphutha.
udlinze ngendlela engekho right, ucabanga ngendlela engekho, uyihlambulule uyingcwelise. Ngiphendule ngendlela engekho right lapha, yabona, uyalwa khona izinto ezivukayo zenyama, uzubhlungu, kodwa ucela uNkulunkulu, Nkosi ngicela ungisize, ngiyahluleka lana, Nkosi ngihlulekile lana, Nkosi ngishayisile lana, uyahlambulula, uyathuthumela phambi kaNkulunkulu. Ngikhuluma ngalo musa ke bazalwane. Hayi lo oyilasensi yokudla izono oshunyayelwa kulezi insuku. Right, Luke chapter 12 verse 47. Verse 47, siyazi bazalwane ukuthi kunezinto kufanele sizenze ezifunwa uNkulunkulu empilweni zethu, asizenzi. Kwenkathi siyashumela ngazo, mase kufanele sizame ngoba phela ukwenza izwa uNkulunkulu bazalwane akuyona into yenyama, into kamoya, ayilula. Njengoba siphile enyameni nje ayilula, ibhlungu. So ingakho kumele siphikelele, kumele sibe consistent, kumele sibe persistent, kumele sibe persevering. Izithelo zikamoya zonke lezo, yabona. So uverse 47 ufunde kanje bazalwane. Inceku eyaziyo ukuthi inkosi ifunani, kodwa ingazilungiseleli ukwenza lokho okufunwa inkosi, iyakushaywa imivimbo eminingi. Uzwileke? Yes. Sizinceku zikaNkulunkulu. Makhulwa ngenceku bazalwane, bonke abantu baNkulunkulu abasindisiwe bazinceku. We are servants of God. Yabo, angikho kuleyo subject leyo. But i-perception eyandile ukuthi inceku ilaba kuthiwa abafundisi, ilaba kuthiwa abaholi, ama leaders. Wonke umntwana kaNkulunkulu uyinceku. We are a servant of God. Scripturally can prove that ngama scriptures amaningi, and kugcwele iBhayibheli lonke. Umntwana kaNkulunkulu inceku, umzalwane osindisiwe, inceku owaziyo ukuthi inkosi ifunani, kodwa ingazilungiseleli leyo nceku, lo mzalwane angayilungiseleli ukwenza lokho okufunwa inkosi, iyakushaywa imivimbo eminingi. Verse 48, kepha leyo eyenze okungafanele ngenxa yokungazi, iyakushaywa imivimbo embalwa. Yilona lowo ophiwe okuningi kuyakufunwa okuningi kuye, nophathiswe okuningi kuyakubizwa okuningi kakhulu kuye. Hey, asoyiqaphela nto bazalwane. Yezwa ukuthi thini lento? Uma ngabe ngumholi ngiclaim ukuthi ngiphathiswa izinto ezinkulu eziningi, then kuningi okufunwa kimi. Kuningi okufunwa kimi. John chapter 9, chapter 9, verse 41. Verse 41, right? Ngisekela nje lento ukuthi zikhona izono zethu singabazalwane. Uma siyazi ukuthi uNkulunkulu ayifunayo singayenzi, siyona. And ngokona kwethu singayenzi uNkulunkulu ayifunayo, sigcina futhi si-add esinye isono, sizondane. Masizondana singabazalwane, singathandani, singababulali, siyabulalana. And ubulala kanakho ukuphila okuphakade kuye. Right, verse 41, uJesu wathi kubo, uma beniyizimpumputhe ngabe aninasono, kepha lokhu nithi siyabona, isono senu sikinina. Right, yabona mabe ngizoclaim ukuthi ngiya understand izinto zikaNkulunkulu, yabona uNkulunkulu ungamphulele, kanti lokhu uJesu akufunayo engakwenze angikwenze. uJesu wayekhuluma nani nabaJuda ababeclaim ukuthi bayayazi imithetho kaNkulunkulu, bayayazi imibhalo. So uJesu mayekhuluma izinto zombuso kaNkulunkulu, then kwakuduma umpotiyane kulezi inceku lezi ezingabaJuda. So manje zazazi ukuthi ziyazi. So uthi uJesu kuba benivuma ukuthi anazi, ngamemazi kuba benithoba ukuthi no, mina ngi-understand leli ngxenye yembuso kaNkulunkulu, lama revelations ngombuso kaNkulunkulu, mina ngi-understand, no, ngiya-admit, yabona. Then uthi uJesu ke ubuzosizakala. But uma ngabe uclaim ukuthi no, we understand everything, then i-challenge ukuthi ke uzohlala nesono sakho, ngoba lokho uthi uya-understand akusikhona. And ngenxa ukuthi manje uthi uya-understand kanti uya-understand, ugcina ungakwenzi okufanele ukuthi ukwenze. All right. Yena uJohane futhi bazalwane, uchapter bani, uchapter 13 verse 17. Chapter 13 verse 17, lama verse ngiwavulela nje ukusupport.
lenkulumo yami bengithi izobancane bengithi izobamfushane. Uma nikwazi lokhu nibusisiwe nxa nikwenza. Usuzofunda ke ngaphezulu ukuthi kuthiwani. uJohn chapter 13 ufunde mase ufika verse 17 uma usufundile usutholile ulwazi ukuthi kuthiwani. Uma nikwazi lokhu nibusisiwe nxa ninjani nikwenza. Right? Verse John chapter 15. John chapter 15 verse 22. John chapter 15 verse 22. Askis, uma bengingezanga ngakhuluma kubo. Uma bengingezanga ngakhuluma kubo ngabe abanasono. Kepha manje abanazaba ngesono sabo. Ozonda mina uverse 23. Uzonda mina uzonda noBaba. Uma verse 24 uma bengingayenzanga imisebenzi phakathi kwabo engazange yenziwe umuntu omunye ngabe abanasono. Kepha manje bayibonile bangizonda mina kanye noBaba. Kepha ukuze kugcwaliseke izwi lilotshiwe emthethweni wakubo elithi bangizonda ngeze. Bazalwane bazozizonda ngeze. Uma ningizondelani kahle hle ubabuza ukuthi bakuzondelani abanayo valid reason ukuthi bakuzondelani. Yaba bacasulwa nje ukuthi unendlela wena okholwa ngayo, unendlela omkhonza ngayo uNkulunkulu, unendlela omkholwa ngayo uNkulunkulu and unendlela omshiseka ngayo uNkulunkulu ngokuzazi ukuthi uyisoni nesehluleke ezingakanani. So manje bakuzondela lokho bakuzonda ngeze. Right, uma uJesu ekhuluma lesi statement ukuthi ukuba ngizanga ngakhuluma kubo ngaba banani abanesono, meaning khona abantu abayolahlwa ngokuthi kukhulunywe kubo bangananga bangamukela. So ngeke babe nalo icala ukuba bekhulunyiwe, banecala ngoba khulunyiwe, bangavuma bangamukela. So uJesu usho lokho lana ngamanye amazwi njoba kukhulunyiwe, njoba uJesu ezile kulesizwe sakwaIsrael, then uzile uJesu wakhuluma and wadlula ekhulumeni waphefuma ama miracles engekho umuntu owenza lama miracles aqala ngayo uJesu. uJesu ufika nento entsha engaziwa. So ukhuluma into entsha wenza into entsha. So ukuba uJesu akayenzanga yonke lento bebengeke babe nalo icala. Ngamanye amazwi umuntu ongazi ngoba engalitholanga ithubuthaza kanalo icala akwazi ukumsola lo muntu. But umuntu otholile ithubuthezwe azi atshelwe wanganaka wayiyekela yena unecala lo muntu lowo. Ngoba ikhona into esetshelwe yona okufuneka yenze wangayenza akayenzi and manje usenecala nginuthi akayenzi. All right. Romans chapter 1 verse 20 to 21. Verse 20 to 21. Ngiyathanda ukuthi bazalwane mangikhuluma ngento ethile ngiyisekele ngamavesi ahlukene so that ngiyasenza study mangizokhuluma ngento ethile ngenza study sokuthi mapha amavesi akhuluma ngalonto ngoba ngisuke ngifuna ukugcizelela njengothisha egameni kaJesu. Romans chapter 1 verse 20 to 21. Ngokuba lese lokhu kwadabuka umhlaba amandla akhe aphakade nobunkulunkulu bakhe nakuba kungabonakali kwambuliwe kwabasobala ezintweni ezidaliweyo. Kwambuliwe kwabasobala ezintweni ezidaliweyo. Ngakho ke abanazaba zokuzilandulela ngokuba kuthebe mazi uNkulunkulu kabaze bamdumisa noma bambonge njengoNkulunkulu kodwa balutheka ekucabangeni kwabo ingqondo yabo nenhliziyo yabo yafiphazwa isono sokwazi ukuthi ikhona into ofuna bengayenza emhlabeni. Abantu ngeke bayilandulele. Enye inceke yashumela kakhulu ngaleli vesi njalo mangifunda leli vesi uNkulunkulu engiholela kulona ngingikhumbule lenceke isiyadlula emhlabeni. Bayazi ngikhuluma yiphi inceke isiyadlula emhlabeni. So that men are without excuse. Yayisho kanjeni umvangeli lenceke yayiumpostoli kahle hle kodwa ihlala kakhulu ebuvangelini ilanda imphefumulo. So that men are without
an excuse ukuze bangabi nakho ini ukuzilandulela ngoba bayamazi uNkulunkulu noma uNkulunkulu engabonakali ngamehlo enyama kodwa izinto ayidalile uNkulunkulu uziveza uzibonakalisa uwenza ukuthi aziwe ngazo izinto esidalile kwawena nje ukuthi udaliwe uyakhuluma uyadla uyaphuza unamehlo uyabona uNkulunkulu odale lonto lesi sidalo esunguwe yabona esihle kanjena uNkulunkulu osidalile so ngeke uyilandulele phambi kwaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu akekho so befuna ukumbonga uNkulunkulu umdumise ngawe ngoba ungawe khona incwadi lapha incwadi ngithi amahubo chapter bani ngazo ma 91 noma bani bazalwane athi ngenziwe ngokumangalisayo so lo mbhalo wamahubo wayezibuka yena ukuthi wenziwe ngokumangalisayo and lokho kumphushela ekutheni nabonga dumisa uNkulunkulu ngokuzibuka kwakhe so that man are without an excuse ukuze abantu bangabi nanto yokusilandulela ngisho ukuthi ivangeli lishunyelwanga kumuntu for the sake ukuthi ikhona izinto edaliwe yena uqobo udaliwe yabona angahlala phansi umuntu yabona uBrooke Benton angazi uma wayekholwa noma engakholwa yini but kunecula ethi just look around yabona just look around buka phenduka ubuke yabona then izinto uNkulunkulu azenzile ayidalile yabona khona umhlabelelo othi ngibabaza okwenzile yonkosi umhlaba lo osenzele wona so that men are without an excuse so that abantu bangayilanduleli so siyazi ukuthi ukhona uNkulunkulu siyambona ngemvelo khona abantu engikhulume nabo abangakholwa bathi ngabe siqamba masithi uNkulunkulu akekho yabona siyayibona imisebenzi yakhe siyayibona izinto ayidalile yabona yithi nje esingafuni ukukholwa simkhonze akasenasi excuse lo muntu so abantu bayamukela ba-admit uma ukhuluma nabo no uNkulunkulu khona siyazi siyambona yabona kube nezinto ezithile abayithola empilweni bajabule bathi hayi siyambona uNkulunkulu amandla akhe akhona simboneni uNkulunkulu noma singakholwa noma sazi ukuthi asiyenze intando yakhe siyizoni kodwa siyambona ngokuthi nokuthi ukuthi nathi uyasithanda noma singathandazi kuye kodwa uyasithanda bayakwazi abantu lokho ngeke bayilandulele isono sokwazi ukuthi ikhona into ofuna uyayenza ubonga uNkulunkulu umdumise njengoNkulunkulu kodwa ukwenzi lokho kunendlela ufuna uJesu simlandela ngayo bazalwane kunendlela uJesu ufuna besimkholwa ngayo kunendlela uJesu ufuna besimlalela ngayo kunendlela uJesu ngabe simseva ngayo then emhlabeni yabona kunendlela uJesu ufuna besimrepresenta ngayo asikwenzi lokho one moment sinabezizwe nento zabo sibhize ngabo sicabanga njengabo sifisa njengabo sihaha njengabo yabona sicelebrate njengabo sidlala njengabo ama sports yabona si-entertainwa njengabo yabona so sengena izinto eziningi ebandleni kaKristu one moment sihlema ukuthi sikumoya sekwehla amandla kamoya ingcwele abanye bakhumsha ukuthi amandla ingozi lawo one moment umuntu usamoyeni omkhulu umoya lona yabona hayi uNkulunkulu ngimzwile kwehlile ngamandla one moment umuntu useyizwe ukhulumiswa kwezwe yabona hayi bazalwane sigcina singazazi kwathina makuma uthiwa uyichaza kwawena ukuthi yini lento yenzayo nawe uyahluleka ukuyichaza yithuba leli bazana nje uNkulunkulu ukuthi angikhuluma kanjena nje ukuthi sipenduke silungise izinto egameni likaJesu right sengifundile bazalwane then seqe lapha na uRomans chapter 1 verse 30 Romans chapter 1 seqe verse 32 verse 32 right askis bathi nakuba bezazi izimiso ezilungileyo zikaNkulunkulu zokuthi abenza lezi zinto bafanele ukufa kabagcinanga nje ngokuzenza kodwa babuye bavuna labo abazenzayo bazalwane siyazi ukuthi ukuthandizwe kubi bazalwane siyazi ukuthi izinto ezithile ziyizwe nje kodwa asishongo yabona ama systems yabona siyazi ukuthi uhulumeni walelizwe ucorrupt siyakwazi lokho siyakwazi yabona kodwa kunokuthi siphume kuhulumeni walelizwe sihlukanise sihlukanisele uNkulunkulu sidele izinto zikahulumeni walelizwe then sithe sazi ukuthi abenza icorruption bafanele ukufa kodwa kwangabe ukuthi siyazi ngalokho ukuthi kubi bafanele ukufa sagcina sibavuna sabavuna ama virgin athi savumelana nabo mawufunda ama virgin esingisi uzothola ngendlela babeka ngayo emnandi lapho kuma virgin esingisi isono leso bazalwane sisilimaza thina sisibulala thina
Right. Romans chapter 2. Romans chapter 2 verse 17 to 23. Romans chapter 2 verse 17 to 23 ngizofunda labazalwane. Athanda ukuba maningana lama verse. Verse 17. Kepha uma ubizwa ngomJuda futhi wethembela emthethweni uzigqaja ngoNkulunkulu futhi uyazi intando wemukela lezo zinto ezemukelekileyo ungofundisiweyo emthethweni uzethembile wena ukuthi ungumholi wezimpumputhe ungukukhanya kwalabo abasebumnyameni umyali weziwula nomfundisi wezingane uyisibonakaliso solwazi lweqiniso emthethweni pho wena ke ofundisa omunye awufundiswanga yini wena na wena kanye oshumayela ukuthi kungebiwa uyeba yini na wena othi makungaphingwa uyaphinga yini na wena onyanya izithombe awuwaphangi yini amathempeli na wena luqobo ozigqaja ngomthetho awukhombisi yini ukungamhloniphi uNkulunkulu ngokweqa umthetho na laze lamnandi izwi likaNkulunkulu bazalwane laze lamnandi izwi likaNkulunkulu Romans chapter 7 verse 13 ngiyavala manje egameni lika Jesu Romans chapter 7 verse 13 pho okuhle kwaba ngukufa kimi na phinde akunjalo kodwa isono ukuze sibonakale ukuthi siyisono sangibangela ukufa ngokusebenzisa okuhle ukuba isono ngomnyalo sibe sibi kakhulu right siyavala lapho bazalwane sometimes bazalwane senza izinto ngempela yabona ngoba inyama yethu iyalwa nathi yabona lokho kuhle sikwazi ukuthi kumele sikwenze kodwa sikwenze inyama iyasicindezela to push us into another direction esingathandi ngempela ukuya kuyona esingathandi ngempela lento ithini lento lena ithi yana kuNkulunkulu angiye kuNkulunkulu siyoyikhalela siyoyicelela uNkulunkulu siyahluleka ngenkathi ngibanjwa inkosi ngisindiswa yangibamba ngaleso statement bazalwane ukuthi uma ungena Jesu uyisigqilasani sesono usathana uyakubusa uba namandla phe kwakho ngazama ukuyeka izona ethile ngingasindisiwe ngingafuni ukusindiswa then ngiyamangala ke ngoba noma sengisindisiwe khona izinto engizenzayo ngiyazi bazalwane ngiyazazi khona izinto engihluleka kuzo ingakho bazalwane ngimnxusa uNkulunkulu ngicela ngikhandla yabona ngayo yonke indlela so ingoba Nkosi ngicela ungisize la ngiduduza leli verse elithi owona kakhulu uthanda kakhulu so kwinkathi ungavela kubantu umuntu eyimisela kakhulu uyikholwa eliserious kakhulu kanti akusikhona lokuthi ufuna ukuvela uyikholwa eliserious uwazi izono zakho wazi ububi bakho futhi mawubona abantu uMphostoli Paul emayicabanga ngalento uzathi mina ngisona esikhulu ukudlula zonke yaba wathi mayikhuluma njalo uMphostoli Paul ngathi ukuba ukhona uMphostoli Paul sikhuluma face to face mina bengizokuphikisa ngithi yime ngisone kakhulu so ikhona lento bazalwane ukuthi ngempela mawuyibuka ihlola impilo yakho bothi hey ngisehluleki hayi ngisehluleki the more wazi malithi iBhayibheli malithi iBhayibheli onikezwe okuningi kuyofuna okuningi kuye so ngempela mawuyihlupha ufundisa kaNkulunkulu ube nolwazi ukhule elwazini wazi ugcina ufika lapho uthi senginolwazi luningi kodwa manje ngisahluleka kokuningi uyazibona uyadaluleka so ngokwanda kolwazi ukuthi uNkulunkulu ufunani emthethweni wakhe kuvama nesono lapho ngoba mawuswazi ungayenzi into yaziyo then uyona yilokho engishoyo ke bazalwane sonke ngicabanga ukuthi siyathindeka kulesi sifunde kade sikusona manje sokuthi kunezono zethu singabazalwane siyathindeka sonke bazalwane kodwa kuba umuntu nomuntu abheke iso lakhe abheke ugongolo kuye mina nginogongolo kimi makuza kuwe wena unocezwana kodwa kuwe unogongolo makuza kuwe makuza kimi wena ufuna wena makuwena ufuna ukubheke mina uNkulunkulu uthi wena unogongolo mina nginocezwana mina kufanele ngibheke wena uNkulunkulu uthi mina nginogongolo wena unocezwana kusho ukuthi sonke sinogongolo lapho futhi sonke sibuye sibe nocezwana akabonga uJesu muhle bazalwane injalo nje lento right siyabonga ke bazalwane
ngiyakholwa ukuthi lesi sifundiso sibe usizo kakhulu khona ukukhanya esizokufaka enhlizweni emoyeni wethu bese siba namehlo kamoya, because the word of the Lord is the light in our hearts, in our soul, in our spirit. So izwi kaNkulunkulu likukhanya emoyeni wethu, emphefumulweni, enhlizweni yethu. So ngiyakholwa ukuthi ke ngokubanjalo uthi uJesu uthi uMpostoli Paul uze kukhanyiswa amehlo enhliziyo enu. So awakhanya amehlo enhliziyo ethu njengamanje mayisho njalo ngithi abaseKorinte. So uNkulunkulu akakhanyisa amehlo enhliziyo yethu bazalwane, siyibona izinto kaNkulunkulu ngokujulileyo. Yilokho kuzosenza ukuthi sihluke kwabangakholwayo, sihluke kulelizwe, bese ku director nama steps lifestyle yethu ukuthi sihamba kanjani, sikhuluma kanjani, sichoose kanjani, sidecide kanjani, sinqoma kanjani, yathi yabona sithanda ini, yabona, ngenxa ukuthi manje kunokukhanya emehlweni okomoya esinakho esibona ngawo. Then abantu abangakholwa abangakwazi ukubona bona ngoba thina sibona ngamehlo ezwi likaNkulunkulu. Then bese bethi abantu labantu bayahlupha babona izinto esingayiboni. Uma bethi isikhathi siphelile, thina sisafuna ukuphumelela la emhlabeni. Isiphi isikhathi esiphelile? Kwathi kwakuthiwa uJesu uyabuya. Akho Jesu obuyayo lana. 2 Peter chapter 3 from verse 1. La wa prophet uphethe ngomoya kaNkulunkulu ukuthi bayosho njalo abantu ensuku zokugcina. Why? Because leli verse esilifundile lapha kuJohane bacabanga ukuthi banamehlo bayabona. So uthi uJesu kuba ngizange ngakhuluma kubo. Yabona? Ngabe abanacala ngabe abanasona. So ke manje kuyakhulunywa kuyashunyayelwa. Khona umunye ngithe ngikhuluma naye kwenye province. Ngoba ngaba ama province ahlukene. Khona umunye ngithe ngikhuluma naye kwenye province bazalwane wathi hey siyazi ukuthi uJesu uyabuya. Yini entsha? Mangiqala ngivula umlomo uthi hayi kuno message uNkulunkulu athi angudlulise kubantu bonke. Yabona, kunendlela engikhuluma ngayo kwabakholwayo, kunendlela engikhuluma ngayo kwabangakholwa. Wathi siyazi ukuthi uJesu ngomusa kaNkulunkulu engifikele kuye, lo mzalwane ebengifikele kuye noma esifikele kuye, ubeseshila ukuthi kunomuntu okanje kanjena wasinikeza ilight ethile. So then bayakusho abantu lokho nabangakholwa njena ngikhulume nabo bathi kuphi ubuya kaJesu, uJesu washawa ngeke zabuye, nathi somshaya kusho abantu abangakholwa, nathi somshaya. So lokho umhlaba wasekelwa thu uJesu uyabuya. Into engidisappointayo sengizwe nabasindisiwe. Bazalwana silungise sime kahle silungele ukubuya kaJesu. Selokhu sazalwa sindisiwe kuthiwa uJesu uyabuya. Akusiyeke nje ke since izinto zethu 1 no 2 no 3 siphumelele thina. Yabo ke sijabule nathi. Ube disappointed bazalwana. But uma sizobuyela ezweni kaNkulunkulu sizoba namehlo kamoya sonke. Sibone izinto abantu abangayiboni. Sibone izinto abalidinayile. Abalirejectile izwi kaNkulunkulu abangeza ukuyibona bona. Siyabonga. Nkosi yomusa sibusise egameni kaJesu. Amen.